Akariba Meru nibonekanite gukenera gutarwo kwa Samuel Mbairagwa na kirito murungi kirite mwanya thirikari ne bakiaria baugite tibairi bau akibonete itibikaba gunende AMERU bari bonthe bari nagia kugwirirwa nera baugite RWANGINE RWARIMI Meru ne batere gukira bokathani untu ni RWANGINE Meru igwatirite itikathumba baugite nandi kira kireo ni AMERU bari bongwa gwituma na gutonya URIMINE ni untu kuri na weru ngugeneje muthuri Murioki na ripoti ja Muthenya narua nyume mutongire mugongo ire mbuto kuthoneke ni akerotera Meru kairi na kwatongire mwanya iti ario Professor KAGITA urokethwa rungamirite mantu jege veterinary amanora wari ngavana tharakaniri no Mbairagwa na urora ri ngavana wa Meru kerito murungi aya wa mbundi gutegera mantu jege veteruri na ndi AMERU ibachumilite gikeno bakigo ntubu na ndi bukethwa bukitetheria Meru barema kuchokia kathi nyingi muno tuntu bwa kinyanga former governor kwitha kwa point kitene kiao gikinene narua tuchokia kathi nyingi muno cha mwanya nkuruki tuntu bwa kwa appointment ya Professor KAGITA oromba kwa point wa board ya veterinary dene Kenya na itukwirigira ki appointment yu twina gukuchia tuna ngombe chietu nyingi muno iri kwenda vaccine yu na tugeta mbere twitethanairi akenda tumba ku make sure that appointment yu ikomba kuja ndene mashinani na tumba gwita mbere tugioka ire Meru amwe pupu Kenya ki governor wa Meru uraikuo no twindondere ntukwimwa ina goodwill towards the former governor na atongere babangi babati kuyuke mfano yu nonto counties ire ingi kwetha kwina atongere bako opportunities kutekwethira kwina kurani na inya muno anga urari rutere rweku so to embrace each other. Let us work together for the benefit ya ntuba Meru. Clearly kingangi kiatura ruine lakini ndi tukona ruto okirita ruine akikia mautene. I think mauta no etheya mega ki ruizo kiraitwa kingangi akithirende ki mautene amuna bubu bakerotera tongire mwanya barabombete kuthurwa mono kimantu jegi URIMI bakiuna ndi kaunti ya Meru no Ûguni bunene nondu bena tongeria kwibonde nterecio nthi URIMI kitumi URIMI ndene kaunti Meru buburi gukira na nondu ndi so far kwina opportunities tiambiritie ku take shape especially mantuni agriculture to itukona ni atore antu ba Meru tuna control both ki national parliament nondu tuna chairman wa agriculture yawe Mheshimiwa Mutunga na waziri wa agriculture aumete Meru na tukongelo nende my good friend Professor KAGITA okuma area ya Bore eta rotere ne romant ya livestock and many other people including PS Kitonga ikukonekana clearly aratwetirite nonga tongere baibongo bakaire moikuri the president atudithite appointment nyingi muno twina CS mithigari nturi twina PS beto kwina CAS na twina kinyacha man board na itukomba kona ikija Meru babonde ningi kwenda uboria baomba karanthiguru na thirikari mama tukaranthiguru kenda tumba kwithira tuthiitie maendeleo yetu in a very coordinated way tonto maendeleo jonde jombo coordinator bwega na tuomba kuretera mama ndene mashinani naja tukomba kwithira tugimba gukuria county cietu na sub counties kuruki na twinde tuketha turi au kenda Meru gena ngwataniro na kenda twinde twithira twina mwerekera ja kwitha mbere tutegete Meru bwega na to make sure that Meru is happy na Meru ni komba ku iromba na niki county Meru bombe kuchumune gutonyera URIMI nontu bena ndu babengi bara bomba kubaguna kirira kira bomba kwa antu babethi tutonyere nandi mantu ja technology ire kwijana ndi igiteneriri na ingwetikia daktari thaiji professor is one of the scholars ba technology agato embrace watomba kuthithia tutige kulima ura bajuju betu bali matene tucoke kulima kilimo sasa kamuri misharuruko nkiripotera buri juma bitamuthuri Murioki.